muraho neza inshuti zacu zo kuri Tuzabaho Murenge TV, kuko bisanzwe kuko tugenda tubagezaho umupira w'amaguru cyangwa se amakuru ajyanye n'umupira w'amaguru. Uyu munsi nanone twagarutse tuje kubabwira uko isoko yifashe ndetse n'ibindi bintu birigezweho mu mupira w'amaguru bunyine. Dushimiye abakomeje kudukurikirana mwese, abakoze subscribe turabashimiye, abakora share buri kiganiro tuba twashizeho, abakomante byose ni ingenzi kandi turabibashimiye. Uyu munsi kuko bisanzwe ntabwo nije nyine, ni kumwe na mugenzi wanje Sibomana Freddy. Mwiwe bwana Sibomana. Mwaramutse neza. Ni amahoro mfite. Ni amahoro kabisa. Ku isoko byifashe gute cyangwa se kwigura ry'abakinnyi byifashe gute? Isoko ubu rihagaze neza. Nibukije ubutumwe wambwiye ejo ngo mubarize ku isoko uko bihagaze. Ndatekereza nti none ari uwashakamo. Nkaba ari ukumuzana akaza mukinira iwe. None ga nimba ngo umutipe ari umukinnyi ashakaga nawe. Ariko abantu b'abakire bagenda bakagura abakinnyi akaza gukoresha abana biwe entraînement. Izo ni ibisanzwe. Ugenda nako nkuko yarashaka umugura. Since yashobora kuba yatangije club nawe. Ariko uwo muntu reka tuze kumurebera uko isoko imeze. Areba waciye. Areba acisha. Cyangwe se umuhagije. Umuhagije. Wasanga ashaka. Kandi izo bintu isoko zamugizeho ubasha cyane yari seriye nazo kabisa. Abana abantu benshi barakurikirana, abakunzi bacu benshi baba bakeneye kumenya amakuru kubijanye nuko byifashe ku marketing. Cyane kabisa nibyo. Urabona ni inkuru nyine ziryoshe. Ku bafana b'umupira inkuru nyine ba timu ziri kwishima zaguze nyanaka. Aha ziri kwishima kandi zagurishije umukinnyi season ishize yari iri hasi, wari uri hasi cyane. None bakifuza ko byenda haba changement. Rero niyo mpamvu ubu nyine isoko nyine ariyo makuru aryoshe nyuma yuko tuve mu gikombe cy'isi. Rero dutangiye muri shampiyona y'Ubwongereza, ariyo shampiyona ikunzwe cyane ku isi, akaba ariyo dutangiriraho. Reka dutangirire muri Chelsea. Chelsea ubu nyine yabyutse nyuma y'igikombe cy'isi kirangira, yahise igura umukinnyi mwiza wa Aston Villa, Rogers. Morgan. Umukinnyi warugize igihe Arsenal ariyo target yabo. Ni inkuru Chelsea bayakiriye neza, ariko ku bafana ba Arsenal zarababaje cyane. Kandi Chelsea yamuguze amafaranga menshi, miliyoni 117, amafaranga menshi. Ku ruhande rwa Arsenal urebye ku mbuga nkoranyambaga abana barabyakiriye gute iraguru Chelsea kuba umukinnyi nyuma yuko Chelsea yabatse umukinnyi season zibiri zishize, yabatse umukinnyi kandi witwa Modric. Umukinnyi mwiza Arsenal yari igiye kugura, Chelsea ibakinyuma ku munota wa nyuma kandi itimugura kandi irazana wa mukinnyi abapfira ubusa, yaje gufatwa ibihano byo gukoresha ibiyobyabwenge bamuciye n'imyaka 5. Ku bose ninde wahombye cyane? Hahombye Chelsea cyangwa hahombye Arsenal? Hahombye Chelsea. Chelsea yari yamuguze niyo amafaranga menshi kandi muha contrat y'imyaka myinshi, imyaka 8-10. Ahubwo icyo nibaza kuri icyo gibaruvuze cya Modric, iyo umukinnyi yagize ikosa nk'iryo ngiryo agafatwa akoresha ibiyobyabwenge ari under contract cyangwa se akiri muri contract y'team, ese barakomeza bakamuhemba nk'ibisanzwe cyangwa nabo ntibamuhemba kubera ko bakoze amakosa? None urebye mu masezerano hariho byinshi bemezanyaho, ariko uko bimeze kose kubera uyu mukinnyi yari afite amasezerano maremare muri Chelsea imyaka myinshi, Chelsea iracyamwishura. Ntawamenya byenda niba bamwishura bose umushahara asambuza kubera ko atari gukina, ariko hariho kurusaba mwishura. Hariho kurusaba mwishura kubera ko n'umukinnyi wabo bizoshoboka ko kandi habe no kutamwishura batabikoze nabo takosa ririmo, kubera ko byenda basinya ntari gukora bamuguze ngo azakine, ashika akoresha ibiyobyabwenge arafungwa. Ubwo ngubwo ikibazo niwe witeye ibibazo wenyine. Niwe witeye ibibazo kandi afungwa yishugwa. Ani fungwa yishugwa se.
ahubwo niwe ugomba kwishura Chelsea, ahubwo iminsi yose bamuguze niwe ugomba kwishura Chelsea. Kuri izo waruvuze z'uyu mukinnyi wagiye muri Chelsea Rodgers, wahoze ari umukinnyi wa Aston Villa, waruvuze ngo abafana ba Arsenal bavyakiriye gute? Mu buryo bugaragara twese turabafana ko biri kose ko bari bamwiteze, barababaye tibishimye, ariko kandi iyo umukinnyi ataraba uwanyu abandi bakamutwara, uriya bagifite amahirwe yo kuja ahantu henshi. Niyo mpamvu tutoshingira tuvuga cyane kuba yabababaje, kubera ko ntarabakinira cyane. Ntarabakinira, ariko urebye amahirwe menshi bari bamuhaye nka Arteta wenyine yavuze ko ashaka ari target ya mbere ashaka. N'abafana Chelsea ba Arsenal bavyisetinga nko zenda icizere kinini ko bazamuza. Ivyo ni ibisanzwe ko twe bushize mu kiganiro cy'ubushize twavuze uriya Mark Gahwa waragiye muri Liverpool, yamaze kugerayo birangira nawe sinzi ukuntu zagenze gukira collapse ngati yabikibaye odire. None se ari going n'uyu nguyu barokiri bari bakiya bavugana, urumva ari ndubabaje cyane. Ariko ganamwe Liverpool iyo nkuru ntimwayakiriye neza. Yarababaje. Ariko buriya umukinyi utarabuwanyu, ikibabaje ni ukubatwara umukinyi wanyu mwari mukeneye, benda bakagenda bakamuganiriza inbox bakamwumvisha, wa mukinyi agahita yanga kongera. Urabona ko ivyo mwakoreye Liverpool, abantu bari bakoreye Liverpool bajana Arnold kabiriya, ni kazozo babaza abantu ba Liverpool, kubera ko bakoze uriya mukinyi barakimuteza ngo byinshi, baramuca inyuma bamujana. Urumva nizo babaza, ariko kuvuga ngo umukinyi utaraba uwanyu, tarabakinira abe ni game nyine ngo mubone ngo benda ngo yarafite performance imeze gutya, uri anti yababaza. Arababaza ukuntu, kubera areka kubwira impamvu, kubera ko wana iyi ntambara kugura abakinyi n'amarushanwa. Warana Rodgers ni umukinyi ukiri muto kandi mwiza witwaye neza muri Aston Villa. Rero bari bafite ibyishimo ko babonye umwataka mwiza hariya, kuko urabona Rodgers ni umuntu ukina inomero zitandukanye, akina ku 10, akina ku ruhande, ndetse za winga zombi arazikoresha, hande zombi z'imbere arazikoresha. Rero ni umukinnyi Arsenal yari ikeneye cyane. Urebye ikibazo cya Arsenal cy'umwaka ushize, hari imbere bari hasi bagendeye ku defense, kandi kindi ni umukinnyi umenyereye Ligue. Rero bari bafite icyizere ko nibamugura azahita performinga nkuko yabikorwa muri Aston Villa. Rero birababaza ko urwo Chelsea zarababaje cyane, ahubwo baza utarabikurikiranye cyane, kuko barafite icyizere zarabariye cyane. Baravuga abafana ba Chelsea bakavuga ngo nta faranga mufite, kandi ufite ifaranga ni umwana ntikobura. Ariko nanone ni bisanzwe tukiri kuri uwo Morgan, yanagaragara ari nk'umukinyi cyangwa se yakoze amateka yo kumukinyi wa gatanu mu bakinyi bahenze muri transfer. Imbere hariho wa mbere Neymar acyayoboye, ari amateka ko yakora yacagoye ku miliyoni 222 yerekeza muri PSG. Uwa kabiri ni Mbappe 180. Ako PSG ishobora kuzikoresha amafaranga menshi mu kugura, kubera ko ariyo ikiri imbere, kandi abo bakinyi bombi basohotse nta Champions League bahaye. N'uwa gatatu batatu bose bari top bunyine mu mateka, na bose nabo PSG. Uwa gatatu ni yaguze Dembele nawe imukura muri Barcelona cyangwa muri Barcelona, imukura muri Barcelona nawe. Uwa kane ni Isaac wa Liverpool, avuye muri Newcastle. Uwa gatanu ni ngo Morgan Rodgers. Siko nani ariho Liverpool niwe wa kane. Liverpool niwe wa kane. Uwa gatanu no Man City yaguze Anderson gura ari imbere ya Rodgers. Anderson se Anderson yaguzwe miliyoni 130. Aya 130. Urumva bamuguze miliyoni 120 na biraza bonus bita bonus. Miliyoni yose total yose ni 130. Urumva ni nawe mukinyi mu Bwongereza ufite ako gahigo kugurwa amafaranga kumukinyi henze. Abongereza ko ari abakinyi b'abahanga, ni gute batagenda kugurwa amafaranga menshi kandi bagira tala cyane Abongereza? Abongereza nabo nabantu bakunda ira ligi yabo cyane, tibakunze gusohoka.
kandi ugasanga timu zenda zigiye zikunze gutanga amafaranga menshi za PSG za Real ariko Real igiye inde system ubu nyine no kujana free kuko abakinnyi bose bifuza kuja muri Real. Oya si twavuga ko ari abakinnyi bose bayifuza ahubwo ni ko ntawe murazana kubona uri top mukinnyi top ngiro muheruka kuzana imyaka tuvuge nka season 3 umukinnyi mwiza uri top abane bajya babasaza bajya baza muri Barca tidukenye reka nkabara aba Barca ubwo nk'abakinnyi tidukenye titurabizi ntabwizi urahari mu mategeko urebye ubushuti bwa Liverpool na Real ntabwo bwari bitsenga uko byenda babajanye Konate na Natozi kandi urebye Real ubwenge yakoresheje yafashe Konate yikura mu biganiro byabona Konate baravuga ngo abo kibamushaka Konate yongera amasezerano yaje mu indi timu babyikuyemo bamenyesha na Liverpool irabyakira urumva ira relation bari bafitanye ikomeza kubaho none bigeze ku munota wa nyuma Konate aranga yanga kongera ariko kandi agaragaza uko ashaka kuja muri Real aravuga mu gihe yanze nanone yasezereye Liverpool yabyakiriye hino iwacu turakwakiriye nako nanga ashobora kubahombera ashobora kubahombera dukomeze n'abandi bakinyi bari ku isoko twibeshe kuri Dembele ava muri Dortmund yerekeza muri Barcelona muri Barcelona bamuguza amafaranga ubu nibwo bamuguza amafaranga menshi mu PSG utabwa ari menshi no kuba ni umukinnyi wa gatatu uhenze nyine ku isoko akigwa na Isaac Elliot wa Man City wa gatanu n'uyu Rodgers umva no gatandatu top 6 y'abakinnyi mu mateka bahenze none tugire muri Chelsea yashize ku isoko Garnacho na Jackson ariko Jackson babanje kuvuga ko bazabanza kumukoresha training yazakorana n'ababo baramwegereje mu friendly game z'ubushuti hanyuma bareba uburyo azitwara kocha urumva uwo batumvikanaga ni Maresca yaragiye uyu ni ubu nyine ni Alonso aravuze ko namugirira icizere bazakomezanya ariko Aston Villa byinjiramo bivuga ko imushaka na Garnacho ariko Garnacho bari bakoranye agreement na Roma ko bamugura Garnacho ari yemeye ubwose bwa Roma ariko Roma yari tanumvikana na Chelsea ariko Aston Villa byinjiyemo kandi yabijiyemo ni yabishizemo imbaraga nyinshi rero mu buryo Garnacho bashobora kumuhindura akaza muri Aston Villa kuko urebye ku isoko ivuga ko ku matimu yo mu Bwongereza izamugurisha miliyoni 45 yo hanze y'Ubwongereza bazamugurisha miliyoni 50 kandi urabona uko baraye batse Aston Villa Rodgers byenda bashobora kwemerera Aston Villa nabo bakabayisaga naco uzashoka urebye nko ku amahigo y'umukinyi ari AS Roma na Aston Villa nikiye timu ifite cyangwa se inko hejuru mu buryo zogirira umukinyi nani inyungu urebye Ubwongereza hari inyungu zibiri Ubwongereza ni ligi ikunzwe ituma umukinnyi agaragara cyane kuko irarebwa cyane cyangwa kabiri Ubwongereza buhemba abakinnyi neza buhemba amafaranga menshi kurusha Ubutaliyani none urebye nka Roma ni timu yarigize igihe idakina Champions League season ishize yagariwe amateka yo kugaruka muri Champions League nyuma yuko irangije ku mwanya wa kane nayo izakina muri Champions League Chelsea ntabwo iri muri Champions League ariko Aston Villa nayo iri muri Champions League kuko urebye n'abakinnyi benshi bagenda mu itimu ariko bareba nico kuko bakunda Champions League cyane kuko ni competition abakinnyi bishimira gukina ariko urebye Aston Villa ishobora kurusha Roma kumuriha neza kandi na Premier League iri hejuru kurusha Serie A kandi Roma na Aston Villa ni timu utanti wayishira hejuru yindi ziraresha zigiye ko kuresha ni ese niyo ifite amateka akomeye cyane muri zombi Roma ifite za Europa nyinshi ariko na Aston Villa yagiye zitwara za Europa urebye amateka ntabwo ni hafi kungana ni timu ziresha gusa icyo birutaniyeho ni igikombe zikinira
ikina EPL n'ikina Serie A zirasa n'izisiganye n'uburyo bishura abakinyi bizotuma umukinyi wenyine ahitamo kuja muri Aston Villa. Unarebye ni nayo nanamenye niyo gikombe amenyereye gukinira cyane kurusha Garnacho yarakiniye cyane yava muri La Liga ariko muri La Liga yakiniye muri Academy Ubwongereza nibwo yaje gukina mu team. Garnacho nawe ari mu bakinyi bagiye bagera sinzi nimba agasuzuguro agira nimba ari imyitwarire mibi ituma team itamugirira icyizere cyane. Twarabibonye avuye muri Man U basa ari batumvikana, Argentine avukamo nayo abaho nko kutumvikana, ni na Chelsea yaratayigira nk'igihe nayo tituzi impamvu uriya mukinyi akomeje kuzunguruka. Garnacho uretse tumvikana n'abakoca akenshi imyitwarire itari myiza, usanga akurwanya n'abakinyi babo bagezi biwe, tumvikanye na management, abakoca, abantu staff yose, ugasanga byagiye bimusubiza inyuma. Uretse Garnacho twari tuzi muri Man U siwe twabonye muri Chelsea, rero byagiye bimwikiriza. Ariko jewe ndahamya ko agarutse muri Aston Villa kandi nayo yamwemera kuva no season ishize yaramushaka kumutwara, ariko amujanye nk'uko gutiza tizanye ntiyabasha kumubona. Ariko iyi season namubonye Aston ashobora kugarura Aston ni Garnacho muri ya level ya Garnacho tumenyereye. Sivyo ko na Chelsea ishaka kumugurisha burundu, ndashaka kumutiza, nibyo tegeko Chelsea yamushize. Urabona ko banabuze Rodgers, Garnacho nta mwanya yobona. Na Scott iri izakina ubushuti ba Alonso select Garnacho bamukuye iwe ntarimo muri make ni nkatakira umukinya wa Chelsea ni nkatariwe kandi yaragifite kontra ariko bamushize mu kwisoko bitari byo kwihisha barabigaragaje. Muri Chelsea harundi barashaka uyu defenseur Lacroix wa Crystal Palace w'Ubufaransa, w'inkomoko mu Faransa ukinira Crystal Palace nayo mu Bwongereza, baramukina no mu defenseur ukinara hagati nyuma muri central. No mu defenseur Chelsea igisigiye ishaka n'ubu nyuma yo kugura Rodgers bavuze ko bakimukeneye cyane ari we top ubu nyine bagiye gushaka. Ariko Chelsea nawo management ikavuga ko babanze batange, urabona bafite disasi bagiye bamutiza Roma ubushize muri za West Ham za Aston Villa, bamuguza amafaranga yo mu Faransa ariko ntacyo yabamariye. Ushaka ngo disasi abanza agende, Badiashile Chalobah ushaka na Inter cyane, Inter Milan baramushaka cyane Chalobah Inter Milan bari batanumvikana na Chelsea, ariko Inter yabijemwo hamwe na Como yo mu Butaliyani zombi, ariko cyane Inter yisigaragaza ko imushaka cyane. Barumvikana ku mafaranga ariko ariho amasezerano bagiranye n'umukinyi kandi nawe arabyemera Chalobah kuna muri Inter Milan. Ubwo Chelsea nibabona abajana Badiashile Chalobah na Disasi baraza n'ura mu defenseur Lacroix, ndetse bavuga ko bafite target yo kuzana abandi ba center back babiri, ariko mbere yuko bari yabagiye bagasubira kandi bagashaka umusimbuza wa Kukurera, ura mu defenseur ukina ku ruhande bagiye muri uwe bari gushaka bashaka undi uva muri La Liga ukinira muri Rayo Vallecano, baramushaka cyane. Nawe bavuze ko batangiye ibiganiro ukwezi gushize, ukwezi dutangiye ukwezi turimo, ariko ntibarabirangiza, barumvikana n'ira timu yo muri Espagne. Urakoze cyane, turi kugana ku musozo. Hari nk'abandi bakinyi se barikiri kuri market cyangwa se bakiri gushakishwa? Abandi bakinyi urebye Real yagaruye icyizere yuko ishobora guheza amahirwe kandi Rodri wabona Rodri season irangira yagaragaje ko ashaka kuja muri Real, ariko Real ikaba ari team idakunda abantu b'imyaka isa n'igiye cyane, ubwo season bagiye basa n'ababihinduye kubera Mourinho ashaka gukoresha abantu bakuze. Rodri aza kwitwara neza mu gikombe cy'isi, arigaragaza yahaye Espagne igikombe cy'isi kandi nawe mukinyi best player bahaye muri Champions League no muri Coupe du Monde.
navuze ko oya muri Coupe du Monde waruvuze Champions League muri Coupe du Monde Champions League ga ntabwo ba City yakuyemo kera Champions League ni Kvaratskhelia witwaye muri Coupe du Monde umukinnyi witwaye neza anatahana igikombe cy'isi ari no mu bakinnyi bakoze n'amateka yo gutwara ibikombe ngira ngo ni byose amaze gukinira muri Euro niwe mukinnyi w'umuhanga mwiza batanze muri la tournament ya Euro ni igikombe cy'isi kandi niwe mukinnyi mwiza witwaye neza bahaye ico gihembo kandi ari no mu bakinnyi bazoharanira gutwara Ballon d'Or ari mu bakinnyi bari ku mwanya wa mbere ese anafite n'amahirwe yo gutwara kandi Ballon d'Or kandi acari ku mwanya kandi niwe yitwaye kandi 2023 24 niwe kandi yitwaye kandi ubu nyine afite amahirwe menshi ubu nyine usibye ko bavuga Ballon d'Or y'uyu mwaka ariyo Ballon d'Or igoye cyane guhitamo uzayitwara mu mateka iragoye cyane nawe ubwawe wo kubwira ubu nyine cyangwa se umufana wese uri kutureba hano uwo kubwira bivanye n'abakinnyi ukuntu bazi bivanye n'ukuntu season yatangiye hakaza ngo na Coupe du Monde uwo kubwira uwo nyine ngo uheze umukinnyi uko biri kose nawe uzokugora cyangwa se wowe biragoye urebye Harikene yakoze amateka arayibereye Ousmane Dembele yakoze amateka arayibereye Rodri nguyu none wakoze amateka kubarusha arayibereye Lamine Yamal nawe arayibereye aho ngaho guhita ngo bizagora kandi bizazana n'urusaku rwinshi kubera buri wese afite afana kandi buri wese afana ubona hakwiriye uvuga Harikene asa n'ufite Sheria uvuga Yamal afite Sheria nawe Yamal yabonye play of the season wala liga y'umwaka mwiza wala liga atwaye n'igikombe cy'isi atwaye n'igikombe yanatwaye n'ibindi bikombe byinshi iri iwabo afite amahirwe cyane si kimwe se oya ni La Liga na Super Cup none se zose bibiri warugiye kuvuga ngo n'ibindi byose by'iwabo kuko ikindi cyatwawe na Nduzi nuriya Oyarzabal ni Real Sociedad bakinira afite amahirwe cyane afite amahirwe hariho Harikene nawe atwaye igikombe cy'iwabo agera muri semi muri Champions League afite amahirwe cyane agera no muri semi muri Coupe du Monde angaha nawe afite amahirwe bitwara ibikombe byo mu Faransa byose yongeraho na Champions League no mu gikombe cy'isi agera muri semi urumva Dembele nawe yitwara afite amahirwe yo kwitwara cyane kandi tukiri aho ngaho usibye ko banavuze ko urabona FIFA ejo yatanze itangazo ivuga ko urabona abantu benshi bagendera igikombe cy'isi bavuga ngo igikombe cy'isi uzagitwara niwe mukinnyi uzaba ufite amahirwe yo gutwara Ballon d'Or FIFA ejo yatanze itangazo ivuga ko ntawe bihuriye bavuze ko ntabwo bisobanuye ko uwatwaye igikombe cy'isi ari ugomba gutwara Ballon d'Or gusa wenyine bavuze ko n'uwabaye umukinnyi mwiza w'umwaka muri liga akiniramo ibyo nabyo bimuha amanota yo kugitwara rero ibyo ngibyo benshi batangira kuvuga ko batangiye amaheri yo kugarura Messi kandi muri iyo ariko Messi nanone nubwo uzamuvuga ukavuga ukumuvugira ariko amahirwe nawe arayafite yatwaye igikombe iriya muri Amerika akinira Inter Miami kugereranya ligue Messi akiniramwo ligue yose kuri bikomeye iwawe ligue urebye iriya ligue ya yabo y'abanyamerika se bayitwa tyaje ndakibagiwe akazina kayo ariko akinira muri Inter akinira Inter Miami iri iwabo yatwaye igikombe akaba yagejeje n'itimu yewe yarayibyukije muri make akaba yagejeje n'itimu yewe y'igihugu muri finale kabiri gakurikira akaba n'umukinnyi watsinze ibitego hafi akaba ari n'umukinnyi wa kabiri mu watsinze ibitego byinshi muri Coupe du Monde aho ngaho amahirwe yacaye afite ni umwami wa football abantu bazamwubaha Messi abami ni benshi oye cyane niwe abami ni benshi tuwavuga ko ari we mwami wenyine ubwami bugirwa ni umwamaza umwe buriya umuntu wese afite ko yemera ariko Messi ni umwami wa football tuzebanyijeho tutarinze tubidiskiteho cyane aya twakwemeza nyezo ni paka zirezire kuko abami ba football barahari tugarutse guhinda inkuru no umurefari
w'umwongereza waruzwi cyane Anthony Taylor umurefari wakoze amateka cyane ariko amateka atari meza y'amaredi kade n'amakadi menshi niyo murefari utanga amaredi kade atitaye ngo mugeze ku ruhande rw'abafana ba Chelsea baramuzira cyane ko zababonera buri game iyo bahuye ari we bahaye game yabo timu yose bahuye nayo ngo arababonera cyane azaba amakadi hafi Chelsea amakadi hafi amayelo kadi hafi cyo muri game n'amaredi kade aratanga n'amapenalty menshi nawe ejo yatangaje ko aritangize ibintu byo arbitre zo kurefaringa nyine yabivuyemo kabisa muri make Chelsea igiye kuruhuka ariko na Tottenham igira ubundi nawe uzitwara wa wundi n'umufana wa Tottenham nayo igira undi umurefari uzitwara cyane akashaka uburyo yiheza wa wundi ariko iwe niyo game imwe ariko urumva Anthony Taylor ntabwo ahuza na Chelsea buri game iyo bahuye abakorera amakosa red card ariko Chelsea nayo zirabona timu yavumwe n'ama red card twana n'abakinyi bayo bari zabakurikiye za Enzo itonde na season itangira ubushize urumva niyo yakoze n'amateka y'itimu yatwaye red card nishi Chelsea bigera no kuri coach Chelsea sinamenye ashobora kuba bagira ikibazo muri discipline benda batabarira abafana bayo ariko urebye Chelsea ni timu yitwara ama red card menshi hari n'igihe kimwe bashoreranye muri match red card kugeza naho bagiye baje kuburana n'abatangira bose batwaye red card ariko buri imwe yitwaye no match ujya ro yitwaye imbere kera bari kwegereza kugaruka bagakomeza nyine bagasukuma iminsi bike bashaka kuba nayo byabateye n'ingaruka zo gusubira inyuma nivyo kabisa Chelsea umwaka ushize abantu bari bayifatishiriza no byo kwita FC red card kuko yatwaye ama red card menshi kugeza no kumutoza wabo byanatumye isubira inyuma cyane yigeza kugera ku mwanya wa gatatu yaraswa kandi iramanuka kugera ku 9 n'abakinyi babo urumva baranayitwaye bahezo finale biracabariho turebi uyu mwaka uzavyenduka arico bazahindura iri red card ya Enzo we muri finale wabonye yari kwiriye ese Argentina igomba gufata kubona kazibiri orana Paredes nawe yari yinjiye yasimbura ahita yinjira kera bamuha umuhondo minota ya nyuma kandi arasura kuri kosa iryo kosa umurefari ninkaho yamugiriye imbabazi atanga kufura muri finale ari konto bagenda batorera ibintu bimwe kugira ngo utaza gutuma urwitwazo kuba ko ari iyo mpamvu batsinzwe ariko naje no kubona kandi bavuze ko ya red card bari bahaye Paredes wagwanye na Gavi nabonye bavuze ko bazoyikurikirana bashobora kuyisiba uretse niyo Paredes arindi ku minota ya nyuma arindi free kick bahaye Espagne yakoze ikosa refari ahitamo gutanga free kick ariko arika kumweza umuhondo kuko yari afite undi yari kuba red card ya kabiri bikateza timu gusubira inyuma tugiri muri Bwongereza Tottenham nayo yatanga ibiganiro zo kugura umukinyi Savino wa Man City nyuma yuko Tottenham iyi season yaguze abakinyi benshi urabona Dezabi uyu mwaka cyizere cya Tottenham nk'abafana bayo nubwo atari benshi ariko turahari turi benshi ndabona n'undi wa Everton ni benshi iwabo buriya tubona twega hano byenda muri kino gihugu dutuyemo atari benshi cyane ariko ntabwo turayo match ya Tottenham ngo teke kubona yuzuye mu international muri makiri irisa niri hasi ariko ubunyene Tottenham tumaze kuba benshi turi benshi cyane no bage mu biganiro byo kugura na Tottenham yaguze hagati yafite ikibazo cyo hagati kubera imvune z'umwaka ushize zari hafi kubamanura mu cyiciro cya kabiri baguze Tonali miliyoni 100 baguze Fernandes miliyoni 85 aho batagire kuri defense baguze aba center back Sines mu bakwe muri Bournemouth Van de Beek bakuwe muri Brighton aho baguze Robertson waje ku buntu
na Sinesi nawe yaje ku buntu aho bagura kandi sandi muri defense baguze ngira ngo nabo ngabo baza kugura hagati Tonali na Fernandes no bari mu biganiro byo kugura Savino urabona hagati ukina ku ruhande sitakina ku ruhande nk'uwinga ku ruhande imbere babirimo kandi ndabona bamushatse ku season ishize Savino yaravuzwe cyane ko ari gushakishwa ni timu ya Tottenham kandi ureze muri Man City ntakigira umwanya cyane ushobora kuba n'umukinyi wenyine ubwiwe yokenera gusohoka Savino ni umukinyi ukinira igihugu w'umunyabrazil ntabwo arahamagagwa mu gihugu ariko agakinira kandi timu gikina muri Espagne gikinira Girona yaragaragaye cyane Man City baramwicaje ushobora kuba baratumye niyo mpamvu bashaka kuza muri Tottenham abona umwanya wari Tottenham ufite n'ikibazo ari imbere ba Kulveski bagize season ishize bari muri injari ataragaruka Madison ni w'injari nawe aragerageza ari imbere Kudus baguze muri West Ham nawe afite injari Solanke na Richarlison ni game zingahe nabo nimvude cyane Kolomwami bari Solanke amazina no kuja hasi takiri Solanke twari tuzi muri Bournemouth na Liverpool amaze gushira Solanke yageze muri Tottenham ahura n'ibibazo by'imvune ariko yatavunitse atari ikibazo cy'imvune azakina neza wana muri Bournemouth yaragaragaye cyane agaragaye mu buryo yagaruye izina ry'uyu mu buryo batangira no kumamahirwe kumamagana mu bakinyi beza b'Ubwongereza bakinira igihugu rero Tottenham urayibona gute season ishobora gutwara igikombe igikombe byo tubanza tuvyibagirwe kubera ko Tottenham mu gutwara igikombe nazo n'ibindi bituzagoranye ariko bafite amahirwe byenda bakongera gukina Champions League kubera ko n'ubundi Tottenham ni team ihora muri Big 4 ishobora kongera aho ngaho ikagaruka kubera ko yaguze abakinyi benshi ariko kandi izo abakinyi ntizogukanga wanabona bataho bageze ariko urabona bafite umutoza mwiza kandi umenyerera ligue bafite umutoza mwiza bafite amahirwe muri bake baguriye abakinyi yasavye kandi beza usibye ko Romero uri kapiteni wabo na Vicario babashize ku isoko nabo bari kubagurisha kubera uko baguze hari imbere wana kugura aba center back babiri n'abari bafite bigaragara ko Romero umuntu w'imvune wanabonye ko na finale yavuye ngo kera yavunitse na red card ariko cyane icyo bamuziza nayo ni imvune ariko n'umuhanga pe n'umuhanga yanafashije Argentine no mu basinze quarter final yaratsinze nawe bishobora kuba uzotuma iyo aguma guhabwa amahirwe Tottenham yamushize itimu ziri kumushakisha za Tanzania zitangiye kumubaza ko bihagaze amafaranga bamushakaho hari Inter Milan nayo bombi na goalkeeper wabo Vicario urabona ujya mu goalkeeper wabo arugize igihe Sama yagiye muri ligue yo muri mu Bubiligi muri Club Brugge rero bashaka umusimbuza wiwe ari we Vicario bagashaka na Romero ariko Romero kandi na Barcelona nayo itangiye kubaza amakuru yiwe Barcelona ishaka kubaza amakuru yiwe yumve nimba yo mugura acafite contrat yanditse muri Tottenham acafite contrat ariko izarangira season iza ariko bashaka kumugurisha kuko ukera baguze abasimbuza biwe urababona Cristiano Romero ni umukinyi w'umuhanga reka tugane ku musozo ndabona iminota yacu yagiye tuzakomeza tubagezeho amakuru ajanye n'umupira w'amaguru twese tubabereye maso turi kubarebera mukomeze mukurikirane hano muzagenda mubona amakuru menshi ajanye n'umupira w'amaguru tuzagenda tubagezaho uko isoko yifashe kandi yasigaye iminsi mikeya ngo ligue zitangire turebe ko ligue zitangire ese wewe kumufana cyangwa se nk'umuntu ukurikirana umupira cyane ni iyihe timu uhaweheza amahirwe yo gutwara igikombe ino season itaha kubera byenda ushingiye ku kuntu babagura ushingiye ku bakinyi bari bafite ushingiye no ku mukoca byenda baguze ushingiye ibintu byinshi ushingira ukavuga ngo wewe ku ruhande rwawe iki gikombe cy'ubutaha Premier League uyiheza ingiyi La Ligue uyiheza ingiyi Ligue 1 uyiheza ingiyi gutya n'izindi na zira ligue zose wewe ni iyihe timu waheza amahirwe murakoze cyane reka tugane ku musozo no
kuri mikoro ni Mugisha Desire, nanone sinije nyine ndi kumwe na mugenzi wanje hano Sibomana Freddy. Murakoze cyane, hano ibiganiro nakagaruka, dukomeze tubane hano, tuzakomeza tubagezeho ibiganiro byinshi. Murakoze cyane.